Shalom horos madita, salutna karamang dainang hahanggi nahu parikot bagasan warni Tuhan Yesus Kristus rasul hatta di perkitian orang kamanginan ala tutong lope di Tuhan tadi hita ahi pausun buita masai pacupan di bagasan rasmi rohan nasihat Tuhan ta iman nyalah omang rata-ratai denta hita kamanginan ade parminggota di minggu tanggal 10 Agustus 2024 masuk hita kamanginan tu minggu napa 10 sadahon dung Trinitatis ngolunai baru di bagasan Kristus hidup baru dalam kasih Kristus iman topik ni minggu tak kamanginan sa ada rasa tahu duti hitam berhon ada rasa mulai perguruan tak kamanginan tak mazul nang lupa hamuna mendukung channel tahun carana tekan hamu matang belum subscribe di nasoma subscribe dope tuna di like di komen di share segudang-gudang nak kamanginan asa sudah hita taruli di perguruan ta di pangaradiota ta di ede minggu ta siganu minggu nah patupa di channel ton selanya kamanginan sangat matuhan ta taruli hita di lasni roha dot pasu-pasuna rak mahita perjolo mengguruan kedeta nomor 110 ayat sadar satu ayat 2 mata bayan kamanginan rak dotami bor Singamora. Kita mampukan 450 lalu holan ayat sada nah panggil tak kamanginan 410 lalu ayat 3 sahat opat dosa
ulan ayat 450 ya. Ulan ayat 4. Jesus, pasangan Roma mina Namanya tak kamanginang tabuk kemasan nomor 310 alu. Ayo sada 22 310 alu sada 22. Namanya tak kamanginang tabuk kamasan nomor 617 ayat sada 22.
tolu kedeta 440 rak mahita Tuhan Yesus sombong dan mewah tidak pernah tanpa gonggong melulari nasa dosa nasa dosa Dinawaka dohot perguru kamangina lagi marita perguru ton lam tuntang nama kapal tak kamangna tang nama hita di lalah homangite honari minggu dibagus joro di Tuhan tak kamangina bisa totong sangat jalan mulia gor itu hatta dina mulia kita nang bisa dok pertibion salam sehat kita salam horas Tuhan Yesus memberkati salam para sakamangina Tuhan